Jodak mantiere alwora mar Kantafu mayudore apaya Makangundo koro golo ywakgi ka giwacho ni nitie ja ohala moro mamoyo piende jamni e lela odiechieng' ka gotieno ma ywayo ondiegi masani koro monjogi. Jodago bende ywago tik marach mawuok kuom piendego ma giwacho ni hinyo nyithindo matindo masomo e skul mar Kantafu mantiere machiegni kanyo. Giwacho ni gisekwayo kony koa kuom joma ochung'ne ler mar alwora kata NEMA ka jalup County Commissioner kata tend sirikal mar kaunti kod obila ma alworano maonge resruok moro amora. Gikwayo jo ohalano mawuok e piny Somali mondo omany komachielo madomo e piendego moloyo keto ngimagi e kind akuru gasumbi. Inaleta harufu mbaya area hii, inavutia visi pande hii, inavutia maumbwa pande hii. So hatuna security hapa ya Gozi. Na institution zote za serikali hakuna hata ile moja hatujapatia barua. Barua zote tuko nazo ndio hizi. Tuko na OB number, tumesafu KBC police station na barua. Since barua ya kwanza KBC police station walipokea ni tarehe 20 June 2022 na ndio hii. Tukasafu Neema na barua nayo Neema tuliwasafu na barua tarehe 27 mwezi wa 6 2022. Hatutaki kusikia ati hiyo Gozi zitakuwa huko. Hatutaki, hiyo ni haki yetu. Hatutaki Gozi. Hata watoto wanalalamika, walimu pia wanalalamika, wanasema pia wakiwa shule wanasikia hizo harufu za Gozi na zina wadhuru kabisa. Hizi kana hiyo harufu, yana kama mahali mzuri. Sisi harufu hata huwezi kula mpaka Sakura. Hata mtu akitembea kwenye unaangalia na hivi ni wapi ama ni panya imekuvia ndani.